بینەرین ما تێکلزاری گرتنا ڕۆژنامەوانان تایبەت دەماکو بوویە ڕوو دەدن ڕۆژنامەوان تێنە هەدەفگرتن و لە دژی وان بێحەقی تێکردن ئەمێ بەریخۆ بدن لەگەل هەفسەرۆکێ یەکی تیاراگەهاندنا ئازاد دلیار جزیری لەگەلمە ئامادەیە دلیار سلااوش بووە ئەس دخوازم تێکلداری بویارە هەری داویە کوڕودایی دو ڕۆژنامەوانین کورد لە شامێ هاتبوونە گرتن و چارەنووساوان حتانی ئیرۆ نوکە دیار بوو تێکلداری وێ بوویێری وەکی ڕۆژنامەوان هون چ دەبێژن بله هبون دماته و دما حمل تماشاوانین رونایی تیوی خوش به یعنی براستی ایرو بویرا گرتنا اکرم و جودی نتشتکی دویه یعنی بری آنها زیور جیوکی شانده رونایی تیوی یا گوشو براوا سوریه بله عینی نزیکاتی پر هات کرن بلکی یعنی وکی دیجی گلک روزنامه‌وان بویرن کو راستی گفان تين قارن لهرم دبن دستلاتداريا يعني حكومه دمكيه شامل اب يعني بلاستيجي حكومتك دبن ازمونه دبن جرباندنه الين ناف دولتي تماشا كن ولغوري كرنن و دن الخيمن يعني اف ديار دبا شبكم كجين كو مرافا سوريا هاتن كرن نها نزيكاتين كل تجي درجاتين كرن وبيرجي قفل سر روزنامه‌وانان يعني اب قف راستيجي نيتا في حكومه نشان ده وجار تجي راستياوي راد خبر شعبا يعني حتى انها هبون هم جي تزانن يعني روناهي تي في لور فكر بخبت صازي ودزگهن باكور روجلات سوريا یک جوان جی براحتی بفرمی لشامه لهرمن ده نکارم بخبتن رخصاناین دایم بهانه جدا جدا جارد جی اب شانده دویمین آلیکاریا کجبو برابر سوریه داد شانده یعنی حوال المریه کو شانده ربونه گو امناس دکن حجت آوان شما دما مچون جاره یکی و بلگه کرن دا شغلاندن و روزنامه‌وان بخاردر باز کرن يعني او فرج روزنامه‌وانان درخصنا راستيان دترسل حكومتك يكو اوقات راستيان دركتنا وي بترسل باور بكن و خطري وما ترسيه جي فرسل روزنامه‌وانان جيك راستي جدود ام فرب فكار بون بترسكم لسر چارنوسا اكرم وجودي له باش بو سلامتي فغاريان اما يعني الله بنوان تشتينوان هاتن دست سركرن لگوری ما آگاهی ورگردن وان تشتکی شاجی نگربو لگوری قانون و یاسای وان افچه نشان ده کو یعنی نافبرا کومن چکدار و نافبرا سازی و دزگهن حکومت دنگید الوالاتیه که ناکوکیه که تنسیق تنیه افجی ضعفتی و لوازیه نشان ده یعنی روزنامه باشه دلیار ادو خازم وی ببیجم یعنی پشتی کو هر دو روزنامه‌وان جدو حتانی ایرو ام بیجن چارانوساوان ندیار بون دابو وکی کتیرا گان آزاد خباته کی چا دمشاندن پیوندی کی چا دمشاندن ابل هلکی دنجی ابو يرن کو ایرو لسوریه روددن ام چ بیجن لبر اوا سوریه ایرو نهادیس لجرمانا و صحنای الوان دوران اگر کو روزنامه‌وان لویدری با کروجلات سوریه به همو زحمتیان خودگین انساکو بو يرن هی راگین اگر کو درفتک جوان روزنامه‌وانان را نیدانی و روشا سوریه گشتی بر بکو و هری بانگاوش بو خبات آزاد یا روزنامه‌وانان چیا بله همون شبه دیده یعنی همجی بوری امکان دست خود ما هول دام تکنیان بدن شغلاندن شخص دافیانی هم مجید به درباره هبو بانگا مجید دخواز مجید هبو سازی ناف دولتی جی هناك تكليه ما تشيبون او دمك جرك حطا يعني كان ساعات وكون بابون ناي نشان ضل دبا جارنا شبكتنا بجارنا صاف فكرن انا اگر 24 ساعه بسر بويا ضربه نب دبا وكي قومندا ورفاندن ناي حسمات وكي عرفكيه يعني ما هولداني خوكر ما تكليه خوشيكر ام حمل روزنامه‌وان اللي باكور روزلات سوريا باستيجي كتل نافا تفجر هفگرتنا روزنامه‌وان باکور روزلات سوریه براستی جهیز که نشان داده یعنی جبر سال حواله خواهش هولدان
خبتاندنا هێزا xwe ev gavekî baş e. Ev hêza xebatên ragihandinê ba Rojhilatê Sûriyê nîşan dide hevkirtina rojnamevanan li vê derê nîşan dide ew jî gavekî pîroz e. Şweş bû yani rewşa Sûriye niha têr derbas bi zemînekî ku ragihandin azadî karê xwe bike, serbestî karê xwe bike tineyê wekî min got heta niha saziyên Bakur Rojhilatê Sûriyê nikarin ruxsatê bigirin kar bikin û ev jî bin pêkirine car di yê ku ruxsat dikirin jî ama mînaka Ekrem li ber çapa bû yani rastî kefatên rastî zordariyê tên girtin ev bêaramî û bêstiqrara li Sûriye rastî jî xeteriye li ser rojnamevanan çêdikin ev yek bisazî û dezgehên navdewletî jî par vekirin em banka me ji sazî û dezgehên rojnamevaniyê bi taybetî yekîtiya rojnamevanên navdewletî ku erka xwe pêk bîne ji bo ku rojnamevanî li tevahî xaka Sûriye bi azadî karibe were kirin û nûnertiya gel bike yani heta niha berava Sûriye bi rastî jî girtinekî tam ya ragihandinê li wê derê heye û alî nikarin rastiyan vek û hezîne dema şandeya Ronahî TV li wê derê bû hinek dîmen hinek şahidiyên xelkê wê derê ku rastî komkujî hatin raya giştî par vekir ew jî bû sebeb ku yani hem Ronahî TV hem qenata Aliyom ew jî bû sebeb ku rê nehatayîn ku kerwanê duyemîn ya alîkariya derbasî wê derê bibe ev jî bi rastî eger rewş û hat dewam kir wê rewşekî hîn xetertir rojên pêş li ser rojnamevana û li ser xebatkarên ragihandinê ji xwe rewşa li sahnaya û li deverê dinyê aliyê Tirkiya jî bi rastî metirsîdar e û rojnamevanên ku li wê derê niha ev hewldanê girtinê û tirsandina yani bûyerê girtin û tirsandin û revandin dixwazin hemû xebatkarên ragihandinê yên li wan dera li deverên dinyên Sûrî kar bikin li gorî hikûmetê li gorî tişta ku ewlekariya giştî wek navlê dikin biaxivin ev jî wê yani karê rojnamevanan hîn metirsîdar û zehmet dike. Baş hûna fikirin ku di dema pêş de ji bo ku yani brastî jî dê rojnamevan van bûyeran bişopînin xebatekî cidî hûn bikin yani daliyê komîteyek were avakirin ta ku brastî jî ruxsat û were dayîn ji rojnamevanan bikar bin karê xwe bikin. Yani hebûn rastî hewldanên me çêbûn hem xwe bigihînin hem wezareta ragihandinê hem yekîtiya rojnamevanên Sûriye lê ew nezêde vekirîn yani wek pişter got ew derveyî xwe ti kesî qebûl nakin zeniyeta hikûmeta berê ye ama belkî hinekî guhartin di insanan berê insanî dibû nihan hinekî dibûn ama zeniyet duwarê desthilatdariyê duwarê girtina li ser çapemeniyê duwarê azadiya rayê de hema pêş aynî fikir û xwe piştî konferansa yekrêzî û helwesta Kurdiya ku di Rojava li Qamişlohat didarxistin me di helwestê wan dîtin yani ji daxuyaniyên wan ji nerînên wan nêzîkatiya wan li beramberî Elewiya Durziya Kurdan vêyekê nîşan dide yani ew ji bo demokrasîbûyînê ji bo azadiya rayê wê nevekirî bin û ev jî bi rastî metirsiyê li tevahî Sûriyê hîn zêdetir dike. Belê gelek spas hevserokê Yekîtiya Ragihandina Azad Dilyar Cezîrî li gel me amade bû saet xweş ji bo nirxandinên we têkildarî vê bûyerê gelek spas.